Om Swastiastu. Inggih kecunduk malih alit-alit ring rahina mangkin rikali ragam melajahin bahasa Bali pemekas ring sejeroning melajah sastra Bali. Sejeroning kawentenan sastra iraga jagi maosang indik kawentenan sastra Bali Purwa utawi tradisional miwah sastra Bali Anyar. Nika sampun kebawasan ring KD 3.6 miwah 4.6 sampun lintang. Sane mangkin alit-alit kelas dasar iraga jagi nincep ring kawentenan KD 3.7 miwah 4.7 ngenenin indik puisi. Ring sejeroning puisi Bali puniki taler wenten makalih soroipun. Wenten merupa puisi Bali Anyar miwah puisi Bali Purwa utawi puisi Bali tradisional. Kawentenan video pembelajaran puniki mepaiketan ring kawentenan KD 3 itu inggih punika memahami dan menganalisis teks puisi Bali modern dan puisi Sekaralit, Wasku Mamang, Ginanti Ginade, dan Geguritan, dan serta ring sejeroning ranah keterampilan KD 4.7 punika memproduksi naskah puisi Bali modern dan tradisional dengan tema yang ditentukan. Inggih halir-alit pemargin pepelajaran ring KD 3.7 puniki ya diapin iraga jagi melajah menganalisis puisi ring sejeroning puisi Bali modern patut taler iraga melajah ring sapunapi tetikesan ngewacen puisi. Nggih, rahina mangkin iraga jagi melajahin ngenenin indik tetikesan ngewacen puisi Bali Anyar. Ring sejeroning ngewacen puisi Bali Anyar punika wenten sane patut uratian ring sejeroning iraga jagi nekedang sukseman puisi. Rikala ngwacen, tetujuan iraga ngemolehang sukseman puisi punika. Ri sampun poleh sukseman punika, rikala raris iraga ngwacen ring arep anak lianan, sapunapi antuk sukseman puisi punika preside kepolehan lan kerasayang oleh para pemiarsa. Wenten raris sane patut uratian, kapertama ngenenin ini wirase. Wirase puisi puniki mapaiketan ring sapunapi iraga ngerasayang daging sukseman puisi punika. Napi ke puisi punika mau wirase sebat, napi puisi punika mau wirase gedeg, napi puisi punika mau wirase terus nesih olas asih utawi napi. Nika sane patut keurat yang kepertama saking keruna-keruna sane kaunggahang ring sejeroning puisi. Menawi rasa sebat punika, rasa gedeg punika, rasa bendu, rasa tresna, rasa bahagia punika raris mapaiketan ring sapunapi wirama puisi punika ring sejeroning kebaktayan. Yening puisi sebat napi ki wiramo nyani jagi dab-dab alon. Raris napi ke puisi punika jagi nga kewacen antuk suara sane rendah utawi suara sane gede punika mapaiketan wirama miwah wirase. Wirama punika sapunapi iraga mengintonasikan nembangang puisi punika. Mapaiketan ring tegah andap suara, keras utawi gigis, gencang utawi alon. Rikala dagang wacen. Nika wirama. Raris wirase wirama taler mapaiketan ring wiraga. Wiraga punika sapunapi kapertama semita ekspresi. Yening sebat sapunapi semitan anak sebat. Yening gedeg sapunapi. Yening bahagia sapunapi. Nika ring sejeroning wiraga. Mapaiketan ring kewentenan tetikesan. Semita. Raris mapaiketan taler ring tetanganan. Sapunapi gerak tangan puniki ring sejeroning iraga ngewacen puisi. Rikala napi tangan iki ngarep kemenek, rikala napi metudingan, rikala napi iraga metujuhan, sekadi nika ngeranjing ring wiraga. Raris wenten taler wates lengkare. Puisi-puisi puniki, puisi sane wenten nika kewangun antuk kruna-kruna sane padat. Sane kasujatiane sukseman kruna sukseman basa punika presida jimbar pisan, linggah pisan.
dua ninggenten rikala rageng wacen iraga mangna presiden ngawalian sukseman bahasa punten mengembalikan kepada pendengar makna dari sebuah kata, makna dari sebuah bahasa sesuai dengan sukseman puisi. Nah, ring sejeroning itu raga patut ngewatesin. Rikala napis kruna niki meteges gedeg. Wenten kruna watesin kruna niku misalnya mangga merasa yang gedeg dan ada niku matiosan. Nggih, nika sani patut uratiang ketika sani raga ring sejeroning ngewacen puisi pemekas ring ajeng anak sani tiosan. Nggih, ring raina mangkin titiang jagi mau saha ngicenin contoh rikala iraga ngewacen puisi. Nah, risampun tetikesan punika kegambar taris presida talar ke eksplorasi malih kedagingin inovasi, kreativitas di sejeroning ngewacen puisi, mangda wirasa puisi pun kesayan presiden kerasayang oleh penonton. Inggih, sani mangkin, jagi aturang titiang contoh ngewacen puisi. Durus biar saya. Mang sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang ane cerake datu sawale magbe ngapa jayanya hiang oleh Igedinale antar yang aksara dan pantare ngumbare ngebeking ambare ngumbare ngebeking buane nanten menglelane melegane ring pucaking acale melingge mebusane saksat betari gangge mesuara ring tengahi garbu maulu metiti inini mekisi ring sisi mesuku mebuku ring bucu mengidu metaleng mesembe imeme nunu lele metedong ring gedong ika kibuku ngeruku mepepet rikale tepet panesing repet arde suara kadi cakre kanten abre meguang sunia kesangre nani meguli-guli kegantungin le lipi jali mesuku mendut kembung mengidung dengan medengan ring tung-tung kruna mengadeg jeg-jeg ajeg wiancana padem surang ngirang mengundang hiang cek-cek nelekep tekek nyuara yang hiang bisa osah mengendah nedunang hiang. Nggih, sekali sapunika mung contoh rikala iraga ngewacen puisi. Sani mangkin ada alit lurus terlebih malih nganinin ide sapunapi iraga ngewacen puisi menjalaran antuk tetikesan ngewacen puisi. Disampun punika pemargian pepelajaran ngelantur ring menganalisis utawi nelisikin puisi Bali Anyar artis ring sejeroning puisi Bali Purwo merupa pupuh lan geguritan. Inggih, suksema Om Santi 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 Om.